Hello, Felix. Very well. How are you? Hi. See you. Very good to see you. Thank you so much. They want to take your picture. Yeah. They want a picture with you, not with me. Thank you, Mr. President. Thank you. Come to the side, please. One more seat, sir. One more seat. Okay, thank you, guys. nk'uko mubona rero muri video dutangiye tubona Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakirwaga na mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa amubwira ati reka ngufate ifoto, ntabwo ari wowe ugiye kwifotoza nanjye ahubwo nigiye kwifotoza nawe. Yamwakiriye neza rero amwishimiye, ngira ngo murabizi neza ko abagabo babiri bayobora ibihugu by'ibihangange muri Afurika, ubwo ndavuga ikindi muri Afurika ndetse n'igihugu gikize kandi nacyo kikaba kinini mu bihugu binini muri Afurika. Igihugu cya Afurika y'Epfo kimwe mu bihugu biri super power ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego rw'isi. Rero aba bagabo babiri bagiranye umubano ukomeye cyane kugera naho Perezida Cyril Ramaphosa yohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana ku ruhande rwa FARDC, nubwo baje gutsindwa bagataha bamwaye. Ngira ngo murabyibuka neza cyane uko byaje kugenda. Ubu rero tugiye kujya mu ruzinduko rukomeye cyane uyu Perezida wa Kinshasa, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiriye muri Afurika y'Epfo. Byari ku butumire bwa mugenzi we wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ubwo Perezida Tshisekedi yageraga i Pretoria muri Afurika y'Epfo mu gitondo cyo kuri uyu wa kane mu ruzinduko rw'akazi rwamaze amasaha abiri. Yageze ku kibuga cy'indege cya gisirikare umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa yakirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Afurika y'Epfo Thadi Moleka nk'uko byatangajwe na Perezidansi ya Kongo. Imodoka za Perezida zayerekeje ku nyubako ya Union Buildings i Pretoria ahari icyicaro cya guverinoma, ahabereye ibiganiro imbonankubone hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, hanyuma hakurikiraho gusangira ifunguro. Uruzinduko rugufi ni kimwe mu bishimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo, bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa politiki, diplomasi, igisirikare ndetse n'ubukungu. Perezida Felix Tshisekedi yaherekejwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Thérèse Kayikwamba Wagner na Minisitiri w'Imari Dudu Fwamba. Igihugu cya Afurika y'Epfo twabibutsa ko ari cyo cyari kiyoboye ubutumwa bwa gisirikare bw'umuryango wa SADC SAMDRC bwari bugamije kubuza M23 gufata umujyi wa Goma, ariko birangira ufashwe, ndetse ubwo butumwa buhita bushyirwaho iherezo baguterwa mu mujyi wa Goma kugeza basubiye iwabo muri Afurika y'Epfo, ubwo n'abandi bari kumwe barimo Malawi na Tanzania, ngira ngo murabyibuka neza. Abo bagabo babiri rero akaba ari mwe mu bagabo twavuga ko bafitanye ubucuti bukomeye cyane, kandi Perezida Tshisekedi akaba akomeje kugira icyizere gikomeye cyane muri Ramaphosa, nubwo byabananiye kurinda umujyi wa Goma ndetse n'indi mijyi bari bagerageje kurinda bikarangira batsinzwe hamwe nk'ibigwari. Reka nubundi twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, aho bavuga ko M23 igomba kwihaba komando iheruka kunguka. Ibi byo byaturutse he cyangwa byagenze bite? Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko itemera kuba umutwe wa AFC M23 uheruka kunguka abasirikare bashya barenga 7,000. Ivuga ko izageza iki kibazo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar. Umwana murizi. Mu cyumweru gishize nibwo M23 yatangaje ko yungutse abasirikare kabuhariwe barenga 7,000 nyuma y'amezi 6 bari bamaze batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Abasirikare biganjemo abahoze mu ngabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bemeye kwishyikiriza uriya mutwe ubwo wafataga umujyi wa Goma na Bukavu. Mbibutse ko hari abemerewe kwishyikiriza M23, hari abafunzwe, hari abahunze n'ibintu byinshi bikomeye cyane, ndetse hari n'abagiye bisha mu bigo bitandukanye bya MONUSCO nk'uko twagiye tubagezaho ibijyanye n'abasirikare benshi cyane uruvunganzoka bari mu mujyi wa Goma, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse n'ahandi hatandukanye.
ngira ngo murabyibuka neza, yaba Goma ndetse na Bukavu. Ubwo turavuga Bukavu, tuvuga ikibuga cy'indege cya Kavumu n'ahandi hatandukanye. Aba basirikare rero biganje nk'uko twabivuze, biganjemo abahoze mu ngabo za Repubulika. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yagaragaje ko ibi ari ibintu bikomeye cyane, ndetse atangaza ko AFC M23 nta rumwe mu ruhande mbabarire rurebwa n'ibiganiro bigamije amahoro itakabaye ijya mu byo gutoza ingabo. Minisitiri Patrick Muyaya yavuze kandi ko abo M23 yerekanye nk'abasirikare bashya bayo ari abasirikare n'abapolisi bafatiwe Goma na Bukavu bari mu mfungwa z'intambara zigomba guhererekanwa biciye mu rwego rwashyizweho n'ibiganiro bya Doha. Ati umunyekongo ukunda ubutaka bw'igihugu cye ntabwo ashobora kwiyunga ku bantu bafite intego yo kwica no gutera ubwoba gusa. Tuvugana umunsi kundi n'abaturage bacu bari mu bice byafashwe, iki nicyo cyoba bahura nacyo umunsi ku wundi. Kinshasa yise abasirikare bashya M23 iheruka kunguka imfungwa zayo z'intambara, mu gihe bo baheruka kwemera General Sultan Makenga ukuriye igisirikare cy'uriya mutwe gutanga umusanzu wo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Makenga ashinja gusenya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ukuntu ibintu byifashe. No kuvuga ngo Kinshasa ubu tayari yatangiye gahunda ya propagande zabo nkuko mubizi. Ubiri kuvuga iti muduhereze aba basirikare, mubaduhe nitujya kure imfungwa. Ngira ngo murabizi ko process za Doha z'amahame yasinyiwe Doha harimo kure imfungwa, ndetse mu gihe Kinshasa yari yarabyanze, ubu tayari yatangiye gahunda yo kubyemera, ndetse ukuntu ibintu byifashe cyangwa amakuru ahari agaragaza ko bizakunda. Ariko igitangaje nuko abasirikare bose barenga 7,700 bose Kinshasa batangiye kuvuga ko ari imfungwa z'intambara zigomba kurekurwa. Mbere yuko dusoza rero reka tujye muri updates zigezweho muri uyu mwanya. Ni muri Kivu y'Amajyepfo imitwe ibiri ya Wazalendo ihanganye muri Mwenga. Bimeze bite rero? Imitwe ibiri nyeshyamba za Wazalendo yasubiranyemo kuva kuwa gatatu tariki ya 17 Nzeri muri centre ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano irahuza umutwe wa Marayika n'uwa Nyakiriba. Amakuru dukesha Actualité.cd avuga ko kuri uyu wa kane mu mujyi hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje. Nibura abantu 3 bari bamaze kumenyekana ko bapfuye kuwa gatatu. Société civile yo muri ako gace igira iti imirwano ikaze yabaye kuva ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu hagati y'imitwe ibiri ya Wazalendo mu murwa mukuru wa Teritwari ya Mwenga. Aba n'abarwanyi b'uwiyise General Marayika ndetse n'uwa General Nyakiriba barwanira kugenzura centre ya Mwenga. Undi muturage waho akomeza agira ati kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kane urusaku rwinshi rw'intwaro ziremereye rwumvikanye mu mujyi wa Mwenga rwagati, bituma abaturage bahangayika. Ibikorwa byose by'ubukungu n'uburezi byahungabanye. Etat major ya Nyakiriba yatwitswe. Andi makuru yerekana ko guhangana kandi byaturutse ku gushaka gukuraho bariyeri zashyizwe ku muhanda RN2 cyangwa RN2 na Nyakiriba. Izi ni bariyeri zashenywe n'abarwanyi ba Marayika na Fokamike, bitera uburakari umutwe wa Nyakiriba. Mu itangazo rye umuyobozi wa sheferi ya Basile Mwami Kalenga Liziki yihanganisha abaturage bari guca muri iki kibazo, anasaba ko barindwa. Teritwari ya Mwenga iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kandi ikungahaye kuri zahabu n'andi mabuye y'agaciro. Iri hagati ya teritwari nyinshi nka Walungu, Shabunda na Uvira. Mwenga iragaragaramo ibikorwa by'imitwe twaje imirwanisho
izengurutse ahacukurwa amabuye y'agaciro. Ngira ngo murabyumva rero ko abarwanyi ba Chilombo Tshisekedi bakomeje kugenda barwana bicana ndetse basubiranamo, mu gihe aribo bayobozi Tshisekedi ubwe akaba ari we umugaba mukuru wa Wazalendo yishingikirijeho ko bazamufasha kwirukana M23 muri Goma na Bukavu. Ese koko Chilombo azabigeraho cyangwa ingabo za SADC zakubiswe kibuno zikiruka kibuno amaguru zimanika idarapo ry'umweru zimanika amaboko? Ngira ngo murabyibuka neza Goma nizo zizagaruka zongere zirwane n'abamenseneri akomeje kugenda gura imahanga, ubwo naho ngaho i Burayi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'abazungu. Bazamufasha cyangwa ziyunge kuri M23 n'ubundi yavuge kayobotse nk'abandi basirikare be barenga 7,000 biyunze kuri M23 baherutse kurahirira, ubwo ndavuga abakomando baherutse kurahirira kuba abarwanyi ba M23 ndetse bakarahira ko bazakuraho Chilombo. Pilot News TV ndabakunda cyane muri abagaciro.